wasem ebrel Amampanyin na nado danko akufuado apa mpanyifo miense bia wose wo momoa na omonhwe na isi adwuma no entimi nkoso ekira asemu die bebre enne opanyin bia kire na adwan fa ho obeti bi wakase iso awia ye da se ma wa ha stations no dos na so afidie no da ha na yanyi waya na ya yetiafo ba bia wo bia na wia na twene tikakra adwuma ana yade ma wo taxi drivers truck drivers afitafo so magazine bantima magazine ba bia eda mo nyina mo ase na awia yi ma me nche wade bi ade a me de che wo no eye mizo aperitivo na 5G mizo aperitivo na 5G nyame agya nyame oba nyame sonson konkono eya no ne ya aba se de wo bia etu merika biti gidi na wape bia no firi se ano ne ya no ne a wa me ni danse amfere nti momode ne ba bia wo bia no ne pa bi ne fa ye 1 2 3 una wokọ wanimu no de wo mu ne ewiase ye ba ye ya mediche bi nanso ewiase ye tie ye koto ye sori ye didi a ye da ene ade nyina no yare eka ye ho ne science na no muso ayekra wo suai edi yare abe ha ba kan se men kan tre se ko akoma to yam ade ba ko ne mienu ekwan dantamu efiri se wo mu de no ba eye honhom fam ene hunam fam enti wa fa akire ho afa nkwantana bi so mo obi adwiri hu sika nyina ka wakoma to yam wate aboa ponkyere ne wo se wantonse hyemu ankonim sensuo mu gwahodo enti wo de kota no sapatrapa new site ho na ye nkyere wo sampa nubran hahama ene nua hini gusu ya eye ensankyere ne pa ya Bolivia Enterprise ye nkankyere se sofola alignment haya wane multi home ene di ehwani mu wo nua ne ya eye nuru a wode abadwa so no akoda abrante ababawa obia e o mu chefa so ba hye obia no na fura sese ya no me what na call na nimu no you know very well said the future can't wait and the question is how can the future wait a cloud internet wase yan kan kira wo se waba na cloud internet ba ye me da bia me ka se nyame ye wadom na bia efiado bia wo bayi wufunu bia e bia nipa na wote ase no ope WhatsApp Tango Viber Twitter pa me sera wo de so wo se na daka mudin betumumpo any amra mudi niko siemu wo no obesa mudi internet ko ho no mo nko top high ya o mbe ye ne sa pepepepepepepe no mo de ma no dance ne se ade a wo pese wo mo ye ma wo no ene no mbe ya ma nya de wo mo penti o se mo nti ene wo mo ho nya wo mo anti nti ko na omunya adwuma no kama emfa emawo one adaroma na wia yi yesim kunwa ye de nsam no nyina ebrewo nana kwabena kese na fei akua bo achewa asempa etia afei yenko ensam no emuan omampani abade akire Dr. Alhaj Mahmudu Baumia na kasai wane kane mampani John Dramani Mahama akabom akopiem ewo gonja na nanom atena nkonwa na banum yenu ekopie mu hosa no na empani aka me ate asese asam na de kwabrane enantienti ebra omukopie mu ewo damango ewo savana mantam no mu no na chese amamra ne amane na etwa adiagu ningan eyese wohenepon ya yede no esi akunwa so ewo savana ene ne empotamu we ne yede otoso maako aduasa enan ewo asase no eso na no aka ho bi ama mpanifo mi no bra wo bia nya akasamu na wo kasa no ena kane mampani John Dramani Mahama kra edi tudwa no tere sampa ya mpempi no tate sansam trofo boni din gonja de sekonkro otija tangoma so presro wedie ne nya no ye sampa gonja na nanoma tena nkonwa eho ana ofire ne science na ni agye papa sanna mpanifo na eja adefefe sei ekoso mbesi wo henepon sei no watimi atonsa ede afre no na ni agye pa ne science wada adese ye wo hono mo asepa sanyame ya wo boss ro ne asase no onhyira wo papa ewa ade biara ya wo yemu na ne nyina mu no ode atodwa no tere se ne famu die biara ya wo beye aboa gonja na nanom atena nkonwa no empo ene wo henfoforo wa bayi no wo beye ne sa pepepepepepe ebia mu nso wode ato henfoforo ya yayi no kura anim se na wada roma enwuma sua enkabom wodo asumdie ene ade ade se ma ne hia wo papa na no a ne ya ade a wo man bia no se wo yifiri mu a enya ade se ebetumi ayeyie na opani na tena kunwa sesia so sesia ye kasa yi eye bikututu jiwuru swale na opani ene ye na si akunwa so entie of conflicts, people get injured and people can even be killed before they are able to escape a duty. It is not so in Gojala, and I'm proud of that. And that rotation and that system has set, and I wish to join our chiefs
and the custodians of our tradition that we must endeavor to ensure that this rotational system survives forever and ever. On this occasion, I wish to state that as the secretary who read the speech of the Yegora said, he has a very onerous responsibility. I'm led to believe that Gonjaland is the largest traditional area in Ghana. And so the territory over which he has jurisdiction is very large. And I'm very happy with the commitment he made that he was going to take action to ensure the various chieftaincy disputes and territorial disputes are settled amicably. First, our brothers and sisters. Indeed, all the people with whom we share traditional boundaries with are our brothers and sisters. There's no need for us to have conflict because of land disputes. And so I wish to beg the Gregora to make it one of its priorities that these chieftaincy and land disputes with our neighbors are settled amicably without any bloodshed or conflict. Kane Mampani John Dramani Mahama ana yete nenkai na dwumadie no ase no omampani abedi akire Dr. Alhaj Mahmudu Baumia na ono so ho pani no asem nie. When he died, I think that it was very clear that Tulewura was coming, and this is what really is so nice about the succession in the Gonja kingdom. When I was here on the 12th day Adua, I made the point that I think someone should really do a PhD research if it has not been done already on the Gonja state and its succession and how it brings peace to the kingdom. I would like to assure the Yamawura that we have heard the plans and the vision that he had for the Ikon state and the Gonja state and the region. I want to assure him that the government will give him the utmost cooperation in fulfilling that vision for the development of the Ikon state. Had a relationship with the Yamawura. In fact, when I got to know him, it never occurred to me that he will be the next Yamawura. At that time he was Tulewura. And we had a personal friendship, and there were times he would call on me and I'll respond to his call. And in the speech he said to me, he said to us that I was his son. And yes, I am his son. And he is my father. And I want to assure him that just as the way we used to be when he was Tulewura, it is even going to be more as Yamawura between him, afternoon or night. Omampani abedi akire Dr. Alhaj Mahmudu Baumia. Obenembo somenu ne da etoso aduonu mienu di omanfo de si honom se World Water Day ene ye deda surunko yesi wo se ebehwe na ya hye nsuo ho fa emfoso wo nsuo su de bebre ye no mu nsuo eno ane edidware eno mpo ne de no aduane na so kopie mu ewo hafomo aten so ba bia ene nsuo wo mase na ne so wo mase no ene miami kuromankran ye no so ka ho bi ahafo no southwest ene ne southeast da wa santemantemu so kopia hon ma na galamuse ene nneoma boni omodi ase nsuo ne de yentimi enka nu tie se tro ni ebenezo wuso ansa owa ahoma no so mo ye no ntwa ehomfoni emfa nkyere ye ebeneza wo ha me mo hemu akwa ba o mejo so bi ne ba wona wo montin so sesia eden na ekoso na World Water Day me da se the wedding kan awai asem no eno ni sa pepepe ene ene wiase nyina to ati wo se ensure na afi ensure akese nyina no yentimi so ho fa na asante bantam afi nso so no ye de ho adwuma sisi ano efai ekoso dendende e wo barekese na agba be piem e wo asante bantam afi dia metimi akase omanfo bi no nam omanfo bi nsa so ama ensure bebre na atimi ase a kyese enya asem toto akora be bi ti se enfensi be bi ti se mankan so be bi ti se edijama be bi ti se sabronum e na afi nso kura akese a
ɛwɔ asantemantam ase ne die yɛ adeɛ sɛ wɔn de gadamse etimi asese ensuo no bebre asese enya asem ketwa na ade baako a aka ho paa ma ensuo ɛsɛ ɛwɔ asantemantam paa ɛyɛ tutututu na wo mu ɛyɛ ne nsuo mu no sanse sɛ wo hwɛ tutututu dwumadie na ɛkɔ so wɔ asantemantam ase na wo mu die wo mu gyina nsuo no so pipo ɛho ɛna mu etu mu fam agudie a aka ho bi ama adehye bi no ma wo mu nkurotuo pii no mu no ɛni abrɛsɛ korɔdom a wo mu bɔ mpae sɛ empenifo betimatu ho anamo anokosem mensina kachifo bebre no so atu ho anamo a kesi ameno kase no bepiem wo mankranso a aban kachipani a wo ho atimi aye biabo a watimi official out yi sa tutututu oyina e de free so nanso so no wo yi wo mu free wo so a pepepe eni na edu eni nansa na o ma sa ababa bi gina nsu so o mu sensu e ti akwakọ da gine kese e de ama amensia kachifo bebre no e wo ha sei na wabra ye bopri enso bi ti se mankan enso bi ti se ofen enso bi ti se friends enso aketa kete pinu a efa ahafo ne mpota mo ase ne de e ya de se enam galamte hu dwumadie enso nti enso no atimi afa pa ya asantetoa na ahomete se ba ko ewo mu ne se mensina ebe ahafo no southwest ye mensini ahafo no southeast no eho na galamte fododo na bi atimi akwakogu a wo ye nsuo no adwuma dendende eno na ka hu bi ma ne be fa mankrɛ na akwakobo ofin mu ama nsuo no ani aye kokokokoko a enya asɛmketo a enti akai abensina kratifo bi no wo mpe ebeso so kyerɛ sɛ de be ya nsuo no ani bɛte no mensina kratifo yi amfo mu hu nyimu paaye na wo mutumi nya de mu betumi aye de be ya nsuo a ɛsɛ wɔ asantemantam ase no ani betumi ate enne ya kasa no so no empanifo bi no mu susu atu aso de fo bi no mu a wo mu ne na ahafo no southwest ne southeast ya wo mu ye de be ya wo betumi ayi sa nkofo afiri nsuo so na so no ni nyina akwakoye sɛ ho akwakoye odai etimi ni aba asantemantam ase die nsuo pii na ase ya tete nya asem keto a kiti da unim ade ba ko asa ha gire kese pa wa asantemantam a kiti ya hafo no southwest ne so sɛ wo be pie kura kese bi ti sɛ adijaba kura kese bi ti sɛ mankraso a wo mu atini ajoine wo mu kromo nsu a gata sini na aja ba be bonsu a ye mankan na afi so first dunya ni nyina mu amasesi ano eti suo bi e be yiri anase gota bu suo bi a no ekobo sa nsu mu enu nyina ya awo seba manfo bi mu no ewo tomu ase a akwakofa asentesi aba eti sabra amro kase de world water day ni die ya de so ye di na susuro esuwa pii na asai ewo asantemantam titu e ya hafo no southwest na hafo no southeast aso Ebeneza waya de Nyankopon enhira opebushe udru Facebook a behwese ne mankran no ahono pa enhia mankran sofo enum eno omude ya aduane no yenko ahoma ne so yera Ebeneza na ewa ahoma no so no no ye Ashanti Regional PRO edema Ghana Water Company yera na mamemu aha na memu akwa ba o ya nini aba peni Mr. Mibisao enakoya World Water Day no mamisa sa Ghana Water Company ekwan be so na mo hwafa so ahye efan me pacho se ebe me den ka obetumi asanfa wase mi sani bi mama shada ntinye na ase mahoma ni mu cheche kaka me pacho mu da ho de me pacho ye Mibisa se ena World Water Day yi ekwan be so na mo hye efan yo Ghana Water yetu ye ho de bia me ka se ye dwumaku a yetu esi wo se ye nhwe nsuo na ye ne nsukoje matimamufo na emmoa no mo nso omuntumi nsuo no mfa anye bibi ehia efise ye ni anim se ewiasi se nia obensu ana ne nsuo wo ne nchen na onya ahoto ne aye ewiasi nyina batenko kese United Nations netu esi ho se yemfa nye nsuo nsem ho no na Ghana Water Company Limited yenso se ye de ene no ebo ye ho kaye se nia afi ye de si ho accelerating change be the change you want to see na ne tofa ni se yemfa enyama mbubo mu na yensa enyama na sa enema na epese yemfa mbubo mi yensisa no
nsachaye ananso se wo se ye pese ye hu owi asinim no e wo se yen na ye yesa nsachaye no enye obi nti se ne odi kan ye no yensu hu nsem no enye me as a kasamafo ema water Ghana water company nkwa asede se me ye nsuo hu nsem ana se me bo nsuo hu dero na emom eya wo nso minua ba a wo Sompa FM so ade bia da no tumi ne Sompa FM TF ani asanteman kasa se eye obi bia asede se nsuo tene ye bo ho ye protect no enye water resource commission fo nko eduma na emom eye timamufo anomo omote nsuo tene ho no eye omo asede ye komia omutu galamse ya metumi aka se sika no eni sa kro ne so eni kro ne so efise ye nyina nim se omutu no mpenifo bi anankofo na ehye omase a omutu sa galamse no nti ose unsuo ewo se kro ne so na moako enyehia mu na omo no etumi se bedu bebi se ye kranso omo betumi atobi na yen na ye ntumi entos ensuo ni bi na besisen oba yedumedie nso as Jumeku Ghana water esanso di yenya pii ebi ni se nsuo aho no ye bre ye yusu indro pii ebo company ne ka ansana yetumi atwiti ye ba ye twiti ewie no nso ne ye de ba efiefie mu no illegal connections pipe obi ammo dehu ebi mu nso fa peti kwan so de kopa pipe no se no mbenya biebu we nyina bibia ye hwe na se yentumi anka ho asem ehu se eye wasede eye menso masede se ye dinsu asem a na ne ye koyenim no na bre bia beba no na ye menewo na ye de sa bre no aba nti ne kaka ho ne se ye nyina nsachaya ye pese ye hu ewo wi ase no be the change. Let me be the change. And let both of us, and now all of us, be the change we want to see in the world. If it says a Ghana Water Company, Ebekoso Abojuma, Passenia Yeno, and Yansu Kojin, the Amatina Mufa, a year senior Mubeso Yemu, and a senior Yansu Yubesumu, Sabi Yan Sunamu Niwa, the Yejuma sign, Sahasuna Monso, Yan Yansuna Monso Mobebe, Inti a year won some, any yede, any mind. Tikaka mekan se ene de ye de si ho se obi bia emfa nsuo ho asem enka na bra ho efi se nsuo eba ho there last nsuo eba we no na abodema wiase abodema nyina eto esi enti mekaka me wo no ene yera Ebeneza meda wasepa ne wadaje Ebusuna pa ya no atwetwe nkomo Mr. Ebeneza na wono no ye Ashanti Regional PRO edema Ghana Water Company na waboya mayate ase pa na World Water Day fa ye hye Sade be na ekuo anase bia amanyokuo bia betumi agya ne naso yenti wo mbra ene nsesa ya wo faso ya wo bossa ekuo no ho ebra na ye nyina nso enum se nyame ya dom a 2024 ye kona yakoto aba amanyoku akese ye wo Ghana ha no baako ene CPP amanyoku no omo nso ani abre pa kire se omo de niema egu akwam se be ya obefura ase aburu nsuo no ntem na wo ne atimi ayekọ se be ya 2024 no ene omusimu de na kyese nkunimdie no a ana ekoro na omo nhyehyɛ ne ade no ye pese ye te ase ye nti ye ne ye nuaba na ya dwantoa na edi enkomo wone ne twotwofo pani de ma amanyoku kase CPP amanyoku no na ya awurade asomdwe nka wo asomdwe nka so Mama na apom tesen. Apom boko. Na no oba fi ha ko yenya nhia bi me hu ache. Mepsamba. Ya bra. Mo kira se mo pese ewiase nyina ne party no chitafo ete ensese bi a e wo honom nti wadawro ma ye pese yetie mu ye pa. Amina be ma medase ewie yi me de nchia be ma wankasa. Na me de nchia so ama watiefo nyina na me de nchia so be ma wo no production team na so wo guest bi aso wo studio a mechiam ye meeting adwada ye nhyiemu adwada ye entire decision making body from central committee which is made up of the leadership of the party, the 16 regional chairmen, committee chairmen and regional representatives and some experts. Intino ye share no ye bobo hwana ye came to the conclusion say as I see a flag bearer no intem because your constitution say your opposition as I see a flag bearer elections for 2 years
before the main election. See, if you mukram pie, then ya check. Near Pessi, a yen in tem, na your flag bearer and the name a Ghana for it. That's one cocoa twaba, or metinia twama. Did the idea and it's a flag bearer and any the last person you know. By the time I'm ready, bedroom, there be a cover 4 months to election. I feel near ye flag bearer. This time they see a yenisa. Ye flag bearer and Mrs. C. Now ye by June 12th, a year party in the bed dinner. Nay, ye didn't any more pity baby. Na Ghana for who sam pa CPP. Nipa wo baba be gina ama CPP eni. Mame me pese me kura Frank Adema amanyoko kase CPP amanyoko no. Metu asen ena obi a oba se marase bedwan so obetu asen. Enti ne yate Congress committee no. Congress committee ni be hia. Yemra ne chese Congress committee ni hia nhyehyeye fa filing fees ho, nhyehyeye fa the parliamentary ni betua ni nyina no by etina ne hia ye de baba betudwa. Na obi ehu de so pese oba se oba betu franka ama party na de obetua. Because ye she nipa ni wi a ye bo mu din wi anase yi wo mu kire wi se wo san atwere wo mu ma wo mu eti ase se wo magye atuma anase wo mu nyintum. Se ye twere wo mu no mu nyina agye atum se ampa wo ye ready se wo mu besom as Congress committee ye friends and members. Yenim sa mu wa bakwasem bebre efri ba bi a party na furuma no hye ya eba no. Se no mudi bi be ka ho anase sa kwantempon no na monam so a mode ba na fe de mudi bibi foforo be ka ho. Why not say ba me say new flag bearer ono so de ne hye ye beba. Wo so do eda na ni so ade a for Ghana no. Obeka ma obi ate. Ye nyina ye beboa no ama ye den yaka. Nti the flag bearer no ye nya yi no a. Also kuta ne krata. Ba ye de na ye be ye this time no. Ye pese ye krata na ye de beba no. Anko for friend manifesto a be free economic development plan a yenya ye die free tete a yentimi anyi ni nyina de da ho nyina e be 40-year development plan e be 20-year development plan vision 2020 ye be fa ni nyina na ya hwe de womu a e be boa Ghana no e ho ne ye be fa free na yes ye ba power so a adwuma bi aka government enyeye ye be abeto so. Adwuma bi te sen. Oh, say maybe infrastructure bi bridge bi ho ye nsi enwie. Hospital bi ho ye nsi enwie. Ye beto ni nyina so affordable housing. See half ye nsi enwie. Ye beto ni bi e be benefit Ghana for ye 20 nyina so a ansa na ya ba new projects so. Mame ebra na anu ada na anniversary ye di no mafe osaje fo pa wo ho. Ani afini because osaje fo adwuma wo ye no enye hu sunsuaso na ehu mi sisi anything ne ka se be boycott celebrations ya boycott independence but boycott celebrations se ne Ghana gine be so utimi di sika kokoye celebrations se sika no ka obetimi di akoma district bi ana so di betimi one classroom block bi dormitory and then collide that form of secondary school enye no na Kwame Nkrumah e wo she for country. That was a time and as a sanka ye magana nyina reflect. Me sure which way are we going? And now I am a fisher ye krampo no. Ye ntimi an committee ni bi. And na pra Ghana ye see anigye kra ya downgrade from 95 to 125 anigye o. Ye ninye no. Te krom ha ne ye ninye. E de be na mo ninye kom de wa ninye. Sika me botoma wa ninye. Unya baby na wani nye. Mame ya hwa de bi wo ha se na ya nwie nkomo no. Na wotwe de edimi ensa pe na eji hini pa wo Ghana ha se yi. Baako aye Hajia Salima Ahmed Tijani. Na baako so ye Reverend Akua Oforibuaten. Na Dr. Peter Apiahene. Oma ya amamre ne amane mo mampani na do danko akufo ado ahwa mo masuaye se yi si atena ye no. Wo mo nkọ ho no nkọ boa ma adwuma ntimi nkọ so. Abeye ye wo Ghana ha mame o kan sen eno ano no anase ni me ka ka ba ko pe na ama na ye besides be bia ye gina ye fa easy for say easy o mo ho se nyo ma na de o mo ko election 2020 obi asun say ye mfa bi nka ho so obi anka mu
CMF bin kan. Enti who say lie bi wa akire. Ara bi say a wo mu koi. See beti o allowance. You don't want car. But you beti o rent. Do we need it? Say ayi boss man, Jean, and ayi dog. O matimi aye adwuma, Mr. Tete, o matimi aye adwuma ne besine. I don't say sir, almost our team. Number 2, papa bi na o ka ho doctor no. Ono na ama na ye because obi e ka say wo ye MPP ni. Is supposed to be a referee. So you can't oba Jean Benson asema. Yemfa party nka ne ho. Or chairman party yemfa party nka ne ho. Now so papa ibaye obi ase wo activist. Yes wo Tescon your friend is saying patron. Obi ase no dey Tescon. No referee or party t-shirt. Party jersey. Me yakotoko ni we support Chelsea. Into case me kon referee match between Kotoko and Hasa. Me three nyina Kotoko. Hey then my fair. Because we me dan me Kotoko. Me ntimi nya fair. Intino me cry yen cry there. We feel say when it comes to EC, there should be an amendment to the constitution. Say nyame ye ba dom kwara se mutimi din kuni ma mo ba hwe ho no mo ho. Yes, because as I say, EC no krano, you neutral people apply. Go through a public service commission for interview. No more you by vetting or parliament. Yeah, na Ghana forward dream po bebere say. Aban na wote no wo da bo nipa bi fa nipa bi adwuma se monko yisi ho. Na monko ye adwuma. Nanso adwuma no amokoye no. Ubehu ana bi a wo mo ye de ma certain government no bibi sa wo ho sa ho. I make us say you prefer neutral people. The nipa na dwene ye neutral. Wo betimi abeka so onye bibi ma because we neutral. So kwa sa dwene ni wo krampa asem kwa president ka je omo ne say do your work without fear or favor. Emohu. Ade adwuma na wo be ya amani mu. President na preempt say wo ayi adwuma na wo koye ne nkrofo be didi natem. Oye adwuma pa obi di na di watem. Yeso food ya pa na epia ho. Nje na president na wo be ye ne di ebe di watem. Ba force nje to obi aye adwuma di ente sa. Yo. Oye adwuma pa obi ene obi di watem e be bo abaso. Nana ya wie mayena wase wadaroma obekuma se biansa no ato afa se ha de wa wodiem why Mpatron yo na da se papa CPP amanyoko no won churchfo pani ye nuaba nana ya achempem dwantoa ana yete ne nkan Yemfri CPP amanyoko ne nsemu ne mbonwa NDC amanyoko ne mu Openye ba ko na ni abra wa we ata so se 2024 abatu da yanim no wo behwe no wagina himfranka de ama amanyoko NDC yewura Kojo Bonsu wono na kane no wo ye chief executive edema KMA no wa ye ade bia efe na edika yense tro ni Kojo ba fo wa homa no so be body nkyeremu bebre na abedom ye NDC presidential file na ekoso na anu adane na wo behwe na fade a kentema papa ene wa kire sa no kwa ure fi ukrom hina benya ene dwaba asia na obayira Kojo ba fo ma memu ha o Hello Kojo ba fo Kojo Timeka Yeah report hello Kojo ba fo Mejo Sumini aba Kojo bibia bako de Obi abako Mayani nkomo emfa yewura Kojo Bonsu na sem no ho edan na ekoso Samra me no ka say de ma me sha ti fi sabe Kojo Bonsu aba be dru NGC atna kete wada baka Samra me no ka so ne team aba be share committee na o ma present o document ne area ma o with their bank extra 500,000 Ghana cedis e wo committee ni afi e no dey share committee no and led by the general secretary Fisi Court e wo hanoma o dey share nsa o mu ejuchi enkomo but the most important thing is the filing to make it a fossil. But before so about the filing nomination, and I saw no one can ever storm hano. When you might be brain a course for her, you know, say, and next, the Mencia, ADP, NDC, I said, Adabraka, it's answer Oba, Amamani, Amania, and you treble or Adabraka, Fita, and it's on Kenta, Kente, Brit, and a Kosovo, and you know, say, I don't want to get Miniaba.
penny beshe any chegu hanom sa no NDC atrai kese no ne yoku adaje nsu ato nkamfofo ni manten wi manten na yese de na na gusua koso ha na dikase me wo mo ne se wo mo a edi kodo bonsu eti ba ne ntem mo kanyina ne se so she NDC flag bearer ship na since 1992 you know being free asante mantem e ma ne me flag bearer nti e me aso say na what say NDC no flag bearer no asante enya flag bearer no be NDC ni no kwaje abanyu akese na de ma NDC isan say o she the MPP mo asante edi na ene achim agency o mo feel say what say asante edi enu ti den de omodi asante amamene amanye ababa be dey ade akere NDC for supporters in the phone na mo say group asante so no so mo dey ade enu ti den de kiti ni adowa e bae na wo ban share so a basta union big quick want to buy no penny be share be big basta no e be ya na mini basta so e kako edu so wo mo di kodo bo so ti buy ni na an first mo na e fita ni tuntum kwa na mo di ba ni na say nkulumidi na e wo ma fa nti ba dia eni tie na abesi e atraketi ha no say ni ka kai no mini ekude na e koso wa ha no ma bia dia dance say kodo bo race no ti mu je papa nye say dia obekan ne keke ne mu the near break say over frankato for ediama NGC chimney party ni awa be pimo dia so je ne guso a ekoso a kodobo nso afile nomination no awia odena no ji say e baba be tu Ghana owia we ti form na on any supporters no so akwa kwatwetwem komo na afidi owia wa sere kwan na wo free atran kete ha no Onuama menda wase Ebusua yensentro ni kwadwo bafo ene no atwetwe nkomo yi. Ewia pram to breka se na eguso ya de ma wo Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ye koya nimu ewo ensam fofrom. Fair Wages and Salary Commission atena ye hwe se akatua entumu ne akatua na so kopepepe na ebi mfa tire mudwumade ya omudi eno no. Na obo chese Ghana for enye din wo soro nye din na asase nso nye din. Ghana for bete wo nkapa efri se wo de dwumade bi eba ya kire se baabia eni kwasa sikafa ya sikafa wa ba adwuma mu no won behwe na omatuatua saa bon no nyina tuatua saa ntokro nyina na opani ya wodi saa tran na nimu no eye opani ya ya friend Dr. Ben Atta woro ne nsamtwerofo edi nkono chese omani bre abre no masanya asempetwa o Monday, apart from say negotiation, now you determine salaries and allowances. We are also now conversation. We share we and one and Kofu this year. It means to say we have maybe a that salary level. They are 25. We are now almost 22. We will to make that 15. But Nanka, I was there of all level 20. You have allowances. You have on the I say for the demand but out of now Mr. Dian and Sanka. We still have allowances. You have OJ, but and same for the demand. Okay. We may until Uncle Koha. We call her on Yajumari. We on Yajumari. So on a so ethical so the same so you between Kotonaka. We call her beer by resigning. But between the time I was resigning, next time and beer, the details will get to a crack around. Now, because you get to know the more, then say for the demand. These are all issues. Our CFA. You won't go for BC idea. On also no. You said you do internally generated fund. On what and more fund for well more determined at the tier of the more. Because ha then yes Anna here. Even now idea ya kitambo mo say want to link na fakote enka say o now to na we say we na intidi media me ya shama ko for mo ni so. Kasi ko say sa me kia na say be teaching. Exercise. The key objective is to get people to do the right thing. And when you see about the CC, no more so to time ACC when you are about that human so as a clown. Because public sector will cost. Dr. Benjamin Atta, where you're penning part of the Fair Wages and Salary Commission.
Ebusiafo yedi kan dia bedan mu dada se o mampanyin na ndado danko Akufo-Addo wa paw empanyifo miensa bi se wo mra na wo meka electoral commission no hwe no nsom oman Ghana empanyifo eye Dr. Peter Apiahene Salima Ahmed Tijani na Reverend Ekua Ofori Boateng ni ehwa empanyifo eba adwuma mu wieye no ene ye kira samu de bebre entete ya Sompa nsantwerefo yenso yensa kan ye ene se Dr. Peter Apiahene na no kra no na ye patron Edema MPP enu mo mabunu ko e friend Tesco no e University of Energy and Natural Resources na pay ye twebe opanyi bako pa wo CDD Ghana ye rapport abrampa mensa ene no atwetwe nkomo efa sasemi ho no ode tudwa se oh ade o mampanyi aye die enka ne kwan so no nemum enka penkrofo bi obeba abedo electoral commission no ede ye atoye dia enka hwese sankrofo mo ndon party A anasa party bisabe ya bibia ebetumi adeda na kwamu ni nsem no bi ni two issues and they discuss one was legality and one morality. So far legal process na omampanyin from media 43 1 and 2 now kind no say senior electoral commission senior 7 commissioners 3 administrative commissioners and 4 commission members 3 no your chairperson of retire 70 years and your 2 deputies of retire 65 years and the other 4 now we commission members are by extension we board electoral commission board members whose duties basically policy making almost retire any other civil servant 60 years yen last commission members no mensa retirement enti avenue aba article 71 no so mampanyin and a power commission members in consultation with council of state enti the would not samra no so there vacancy aba enti say the CFL man say when so power so mampanyin power on a council of state advice and yet normal ministerial a power converting or parliament in many this is the criteria and it's also the normal criteria and why they qualify ni pa bien sana ye power mu no qualify qualification ni chese obi a otimi contest e parliament man ye no etimi power no man be commission member by the extension o mien saying na qualify ye power and it's also criteria no membra no constitutional demands na dia o man panyin ye boni dia but yeah some of the positions mu no it goes beyond constitutional provision it goes beyond constitutional limit ade ba ko and dia meka say here electoral commission no electoral commission bia wo wiase bia ekita authority mienu ba ko de legal ba ko so moral legal ne say say Kenya commission members are ye Ghana for qualify to go to parliament ni apa wo mu enti the moment enti Ghana ni bi kuta sa criteria na qualification ni be a commission member but the moment ye power ye mu bi say wo na mo megina ho nye sa na ye be so in na mo mandate na di mu tumi kata so mo nya first authority no ye first constitutional second authority ni bi ye moral ye wo na obenya wa de any say we need trust of the people you serve na principle ba ko na ethical standard ba ko electoral commission bi e trust that trust ni failure one here who create window for violence create window for conflict and until I power ma me the mensa see the code the issue statement say even though any legal so man panyin be the consensus and I say obey consultation but yes say obey initiative bi say say be nipa na oba no afanu and I say mining na no at least majority of that be na tun na ko fa wo ji wan fiama internet dey any oblig any legal say o man panyin be but here say be obey because of the sensitivity of the position na oba begin mu no the same thing applies to all commission members enti say e ba say I am part the commission member ba ko a o ka won ho no ana dodo na o ka won ho no you will prove I say or a partisan and now say or a party card holding member acting in positions in favor of one political party the base is started with a wrong footing because the trust level a second authority no nipa na lose Onim de for dum ya sanchechemu Yera Paul Abrampa Mensa Senior Programs Officer Ghana Center for Democratic Development. Ye ko Ahafoano South West Mensa mo Santimantem. Ekuo ye fra omo se Adesuapa Foundation akọ adehye ye wo hono moa nkanka ne school fo ne akyerɛkyerɛfo ne nyina ene se wahya America ma sidan kama e de ama KG adesuafo biemu nso ba bi akyerɛkyerɛfo edi wonti ebeto ewo agei bikurum ya akyerɛ se aboa adesuafo ahwɛfo ene awofo ya omo wonpotam ho yie pa na agei bikurum di ye basic school no aboa wo mo papa afri se na school no e wote bia bi mu akyerɛ se otwa ho ba bia na entwa dwumade no ase ne DC de ma de hye ya wo Ahafoano South West Mensene mu eyo na abo Joseph Rempo Bonsu na nsɛm twerɛfo hɔ yebusa ne nsɛm ba ko mienu mo no so de asɛm atu yanim ɛyɛ amoma ya
we are seeing no man the brain. Say beer, a fear yesimi, a feel free if it has a person every night or Baba for a chat, and you want to go you about 20. That's the best school fees, and that's the price. Come on, the woman school, I got to be near the Ghana, a demon. And the other level, if we are sick, a Roman woman from 20. Not a cry, you will never buy a man from Cuba school. The one who can will be as a TV no so. There's your bomb, the one who crowd, mother. Then you go school. Said you broke it from. Then I could pay so maybe to start me. And the maximum, oh, what I said, we have a cranny. Now, most of the people anymore. Now, Saturday, so the day, the Sompa Foundation, on the main, the telephone, the maximum. Some of the man, the Baya, if they need, we need that Emma. That you broke us up, but when I said, I wanted to say, and then a good year. Then I pick them. Then you have pray. The best of us there, and then you may be in your Samonstano, where she am I am. Honorable Joseph Frimpong, ADC, the Madi say, war I have for no Southwest, Men Cinema, war Asante, Mantem Hase, Adisuapa Foundation, Wano Anna Kofarbai, a year Ura Christian Mora, one also then some a tuja and a watch it Muse, Ampa, the entire mobile in. We didn't know what the future brought after 2019, and it took a while until we could now fulfill our promise. And I'm very grateful for everyone who contributed to that. But first, let me give the greetings from Germany, from our friends and members of Adisiapa who are in their thoughts with us. But unfortunately, nobody of them could join me on this journey. And I'm very sad that this wasn't possible, because I know every one of them would be as overwhelmed. We at the Sompa Foundation by Christine Mora and Yatin Kane. Mention one more opinion or share a woman's young some so a Ura Justin Kosi Boto, one also then Sam Kakra and Sam Trofo. Okay, Abaya and Nam DC so MP so modern power when Messiam may buy a share data a war statistics and all classrooms, so we see teachers' accommodation. Credit turning out to be said. Bomb modern pa said the bear. Men cinema, you bet me at this chair near this young papa, or Hassi. Or money, I won't hope tea and our mercy. Your coso essence radio say, more yet, as we here beer. And he won't cost more. Ye shed than ya, you be. You say, Mubuso. We make for the amount of baby, I was a piano, and my room for say, I want to the Anwana Ubia everywhere was sitting in mu. Nipa de sa wa ho de atimi bua wo pa kwani asa nyina so. Ne sa ye ntse bia yare bi jeje mo wani nkan abrabo imu a ba bi ba ko na me kan fo de ma wo sefo ni kire ho. Na wo hawo ne amane bi a wo na mu fa yare hunhun fam ene honam fam wo no. Yenyi emfam firi wo ma wo. Aya Patrapa Junction. Ahono mo a ye be Patrapa new site. Abusua de wo mu ne se wo baduru ho na abe herbal clinic company fo abon sese wo ho no mo a kire se wotumi sampa ye adwuma no. Efie kakraka duru ho awtum sampa yare sabia pa ene wa we ato ho nyina tausa achinyije bia ni ho ene ya hwani ye eme obi mfa wo nkose ba bi nka kire se aha na ya be heba center no da bi tiramo amo ye sa no so munyai sa suban no nye suban papa woni abe a wo se me de abe obi kwa abe ho no asia na kwa na fa ha no akwaje ne ho sika nyina sa abe se da bi wono de wo ba no ono a wa yare sabia ho wote ho bere bi a wo ho ya wone ne dom ayi adwuma ho mfa ne honam fam yare ne firi he kwahene wo be de ne nan aka anaso wo be de ne nsan aka wo de ne yebodi nsan wo fi he ne wo kwahene afa ne waduru he yare nko ade a mesrawo Apatrapa new site ho no mo a fre doctor cca 0243 34 5392 0243 34 5392
kasia ye guso a ye kenkan ya wo akire ya wo hwe ya wo de wadwe nkyera ba no eye internet no ena ma watimi apia nsam no so a atimi abeka yensan e wo hase no na open internet e beboa no watimi agina so saa no ahwe dwumade bi a ekoso e wo hase anase bia wo no obi edi nkomo bidwade bi na ekoso nipa de wa amanane open internet e beboa wo ma bibia ye contemporantem a eye crowd internet wase yan kan kire wo se bambo fam so omugina mo na so brane enti kwa ade a wo pese ye de internet ye ma wo no ye ne pe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  e de ma top high ya woni ye nuanom love fm ene di ahwane mu ba bia wo se bia no kɔ na wo mo 0244 601 933 0244 601 933 ewia se ye ba ye tomre bia ade ba akwa ya na efe pa ne se e bia wo kumase na wo ye adwuma na bia weekends oyere beba na oyere beba no a surprise ne kakra e was silent night guest house and event center any oba no ba ya was ne me na nkra nko bi ofi se de wa bie so a kire me no ese ageme nsam efi se oba bia ya wo de ne ba piem e was silent night guest house and event center no wotum sampa sa wonso ni whatsapp pa sa wonso wo kurom enye tinko da bia wo tutim fa akoda ya hwe nyame no enye no bia we the European standard pa tese bia wom aduane bambo ni ba bia wudidie na sa bia ye wi awoka akoni bia live band so esi so tintim drinks fufuo he enam akrante wotwe amokua adoanom enam bia ebi wo ho we de efie de ankasa na de me dakra no eye emuto special no Friday after church wurade nyankopo a wotum sampa se wo oba ne wo oba ye won nsan no ne wo nsan no IPT ha ya nyankyere ne ase police post na chi hono mo a next junction no for silent and penny forces here 0540 942916 0540 942916 ye tonkreta na yaba ensamo a aka akire ya ye de bema wo no edoso pi na yahwesa de enkomobo no so esi ekoro Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne ba bia wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity a entwitwi ni muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana endi uhwamo emfa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem wani speed ne de esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru ho dadaada o how bia sane etie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye chakwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan baakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa. Abushia ya mama kwaba haya Sompa 93.1 ene wi aprem to breakers yebo ene de ebedam na pensa papa ede de udwuma bia dia ene ma menkanfo mizo mixa 5G ene aperitivo enfamao ensa na de ene opede obenom na entwitwu minim e ma obonfo wo dia hwehwe ensan yi bi e wo supermarket ahodo bi e benwo na won so ekwaje wo de ebu e wo dwama so se na se pese won so nya bi na wo kahwe e 0246 270-221 0246-270-221 Ufren penyufo a omobeje wo so na omahwe ye pa abusia yanko prokese so na madwente ya mode aba no yo na ma me kobrai
Yanko Jinamu ewo mfimfini mantemu mansini bia ya fra no eskumo dobembra kwa AOB. Mame Florence J ena ye Public Health Director ya owo eskumo dobembra kwa na mame dia tudwa se ene obepiemu wo hopa dia enka teenage pregnancy ya yemprewanyin sen enka yagukansie dia enkomu na ye number 1 wo me the first esane se wo hwa afi 2022 ni mu a cases so mo record ye makomako 576 and 2021 crampo na ya 537 what the sansemu ni na atudwa wa broko piemu e wo Bremen State Palace and ya santwera for wo honso genesem no bi gwo homa so yentie bi mra na ka ya de papa na so ye de ho sem e ka chere yen se uba central region he nyina na 3 months a teenage pregnancy AOB e afi etwemu yen na ye dikan 2020-2021 na yedi second go one central lady kan ba 2022 no yetimi etwamu ama ye ya ba be dikan e wo nduani nsema in fact enya ade a eye enijese e ya rebo sempa e wo afi 2020 no ye nya teenagers 684 awo ye 20% nduani nsema for me 18%. And at 2021, we have 597, 17%. The cassette is so take a crack. Now, 2022, we have 576, a year 16.7. Just a year share that Ember from Mahibia said, or my 20 in our so. February, not yet in your society. You were to make it, not yet the pencil. Now, you will say, and when I was saying, you do not a driver for. Now, Prague, I can't only dear. I didn't say, Mame Florence J akasewie ya ena nana koshia santua ye bo toso 9 wo ba hema e wo brama nwoma so no no su wo hobi en wo de to so se nansen de dia obeya ne se wo ne aban hema fo wo ho be kan bom ne wo ye nkyerɛkyerɛ mapada ma mebu na wo honom se ne ebeya sa wo ye nei ento aso nsibiom nduma pa de bo abrama man en na pese le so na me se ye brama han ye lack for education na teenage pregnancy I will come back to the boy so the bear education the person then you when you say na aback room you say so better and only one priority a person things like that's what happen I think say in nine say education number 1 and so only medication so don't think so what could do be achieved I'm aware then papa can say Odefo amwakwabu edu otoso nwotwe ya ono asan ya paramount chief edema Bremen Skuma traditional area ya ono ya president ama Central Regional House of Chiefs no onu su wo hobi no wose ane ne sade a ema himemu mohomode pa isa ne sade abeto omo na so de e ya rehosem teenage pregnancy ese muso your best practices for traditional areas are amafu boye chechepa na funding so ho amuka se mu ye bibi se na mu hiamboa ibeku bibi ho afuma muska na mo dai stand cheche it also betness ni ahwe na yehu akweba paso a ibe si teenage pregnancy na ebema abrasa me president of Central Regional House of Chiefs, me member of Regional Coordinating Council. It is your committee now say we statistics now. It will be managed we will be intimacy I had yanka because with the hobby. I'm saying DC Bekaya. In your idea which made the one who cry. Centroni Eric Anana Bobo Sansemi na no free AOB eskumo dobembra konfimfini mantamu en wode bedan ye afa yankopro kase so ne emfa madwenche ne munsusu ya mode aba no bi emfa mo so mo brenie keke e wakaso American Town honom e na o kasa yi e na o se ende samonyoko no de o muni wo mo dadadadada kasasa be wi a chode calculator mo no mtimi mbo be wi a chire na bibi ngongran kasasa MPP amonyoko no jinam na so kra e de che wo mo Ziberu e wakaso no na e kasa yi e na o se ende samonyoko no de entro
entro pa ye no kresa propaganda no de che se bibie mo de beko ho ono na ka ne sei bibi nso e waka so ne American ta ho ne de dako meko nkran pa meko hwe ho ansem ni NDC de che se propaganda nkoa bibie mu omo de beko ho Antonia Misa so wo hwe yen e wo Asenua Dream House Kwabri East da Asipolo so e wo kasoa na o se American Town ho American Town hu na ma ne awie o se kane mampane John Dramani Mahama sade no ano ote no enen so saa bibia nsesa wo papa no ho nti Ghana fo se bia muni mu a me de me ka kire mo Crispo so e wo fufuo ana ode am na o se kane mampane John Dramani Mahama udwa Ghana fo too much wo se Ghana fo bre sika ne wa ho de nyina na wo se no Ghana fo nwure mfi yo ene ma ode ekomu no Master Planner Junior Kentampo na e kasa yi ana wo se kane mampane John Dramani Mahama hwe ebe ya wo sere wa da wa ho de ne usika no ya wo de ye campaign no o se no emwa anase wo fufuo no aka ne se no send this delegate there Cocoa season no any primary season baba no cocoa season we ma 70 no we ma 100 we ma 80 no we ma 200 no ma je di say tam be wi akire na ekwan nyina tutu we ibobu ate wo nere be hin wo se NPP pa de nyame se yankan ko ne ani samonyo ko mi ni gina ho no mo a NPP anya de kra no eye chan NDC mfie nwotwe ne dia wode e kan no Francis Awakaso Francis Datus ana e kasayin ana o kan se sadia niema esitie no MPP de kwa bia so no wo mo ye e de magana fo mpuntuo de kwa mfa ho ne wo haw ne mane ye namu NPP de still no wo mo ye chan NDC amanyoko no BB ana e kan sei na yeboa Prince Wale wodiaba ena wo ka se wo so ma nyina ya ha na awia yi wo hwe yen e wota no so Star Johnson ejadi dembasa ka se na mo kenkan no enya asem kuma akura ne de ya wode aba eno no na akua moa boaten ablekuma central wodi aba ena wo se Dr. Mahmoud Bawumia de inshallah wono a ena eba wo se de di kan awia yi de encha so konkra bra yenkwa ni me na sa me encha tententi a wode aba de se kwan wa amiskos pelele e wo kasoa ono na kan se ye ana wo se hawa kumsin entoa so na JDM bra chika krama me JDM no ankasa ne NDC and the police station there che omo pa mo num nso be 100 bottles inim de opesom tre kra yenkwa nim MC ya preko o message wo de se what type what to them wo se bi egu ka mu se wo office yo de bia Mr Host de bi MC ya preko oh debi abusia yemfansie na London coffee wodi aba na say good day akua good day pa eje so ne de na all kan say yi abusia yemfansi na sompa enkomo brena so bola one dom no so aye krado wi yi yeda mu nyina mu ase ba bia ya wo bia no yeda mu nyina mu ase Ora Asante yebo Benedict na wasamu for panikuku akoso so mu alebia burgers of Mami Premier ni akoso ajewa akode afia ajewa akode Mami ya Grace na afen so no mfide dwumamfo dem nyina so no eda mu nyina mu asesa mu boa ya wiei ya de ensem no ebre taxi drivers truck drivers fitafo chese afra motos no ene opoku bantama fitafo nyina eda mu nyina mu asa wiei samode mo fidie no to ha ya de ensem no ebre o nana kwabena kese na afi akua boachewa asempai sabre de sompa nkomo so Mami Premier ni wone edom no atena se nenso so de dode ba de ewiase ni patrimo ode yo yenkwai